Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna kan setting hile useless folder hilo useless til ho he iti delete tu hamna. Ten delete na pha ham phalo ham ipi khu delete ham ti ho kan setting. Je chun apula kona zone again hin vet pe divin kan team we. Okay, kipan masang comment chula bonga hin kipan ka video ho abula kona nin vet pe jen kipa thu kan se na ten ka channel la tha ne lung se ten subscribe like share nin bot pe din kain team we okay direct pan pai tau tin sa he point ni au min na useless ki tiong le useless si kon khat hi mo se a folder a emb tambe bua emb ani etama na memory au min ten kon khat hi I ma cha lo hi wa chu a di alap na ai lo lo le phalo na ta bang chu a min hi je chung chu ka hin se di hi je chun ama se pe na he ep lowa le et ball du ham hoya ilut nuwa ivet du ham na chu hin sei ma seng gata file manager a lut du file manager a lut chana phone storage a lut du ilut cha den thil tam ta te a he folder hin te thil dang dang na chai ama se pe na a ngai I ma cha hi lo ivet na le no pha hen hun na khat hin hi wa chi lowa le na phone chu tham aki abuling lo na tabang ep ham tele android kiti phone jo sa android phone a he phone memory card ai lo phone memory a he android kiti te he chi hi na delete na le chun na phone chu abuling lo a na chu hin chi delete lo de hin a hi wa chu chi useless he na I hodinga he ga na I ma cham lo imi yon la sunga I ma cham lo example cha khan pe android na mi media ip ham min tin data min te so I ma cha lap lo hen e dinga na hi wa chi phone dinga lap na chu chi data cha hi he na phone android data hi cha hi je chun na delete lo diu chu fine te ani na chu hi le example la thil dang ho color os hi lo le tips tia thil dang na folder a chu ta bang di ke point na folder a nang dinga useless ho chu na ki delete de na iti delete du ham tele select selai folder a chu nami attending nami achai ten le more option hum ten more option a chu nami a le delete option hum thana chu ten le chu na delete de cha screen a khen pe banga chu ai wa chu amian chu ka sei banga chu android ki tipa folder hin na delete lo divin ka de sa ka ki pa bula ko nan hin page ki pa thu ken se pa